apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di nadamag ko, tatang? Anya man tinatamag mo aya, Fatima anak ko. Nalugi mat gayam ti restaurant ni Madam Vivian. Ay wag, nalugi agpaisaw. Isu nga adu dagiti kalugaran tayo anaawanan iti trabaho. Di mat ijay ti pagtrab-trabahuan ti asawa ti kaaruba tayo. Niroldan ka day? Wen, tatang. Husto ka. May sa niroldan ka dagiti naawanan iti trabaho. Aduman nga rudan ati jobless a kalugaran tayo no kastalaang, tatang. Barang ada mabirukan da pagtrabahuan da. Kasi naman. Hayo na yan. Manayunan manan ti tambay. Saan mo't kidyabasol ni Madam Vivian? Di na mo't siguro nagayatan tinapasamak iti restaurant na. Rumarak pa man Glenda, bakit? Ay nawaw, sa dino ti papanam, awan mo trabaho mo italakay. Daita nga rod, bakit? Awanan ti pagtrabahwak. Masiksikuran nga gililad lang iti balay. Kat sa dino nga rod ti papanam ngay. Sa dino kumapay ngay. Agsapulak iti pagtrabahwak ah. Ijay? Hindi palengke. Adda ayamat hiring ijay. Santay amaamuan no sa anak amapan. Mangan kape nga rod, sakbay amapan ka. Mga anak tulat na no sumangpitak, bakit? Nagkapiak mo't itay. Di mo man ipilit ti kayat mo. No imbagak amangan kapay, agtungpal ka. Di kan agpatangkan, taamangan no anyapay ti mapasamak kan ka ijay. Agkape ka lakay. Agyamanak, bakit? Agtuwa ka. Tada ti good news nga ibagakin ka. Anya ti good news mo. At damag langin pagtrabahwak, bakit? Sa anak ko nga gistambay. Sa dino mat lakay. Agkargadurak lataan, hindi palengke. Okay lang kan ka? Okay lang. Trabaho mo't dahi ka. Sa anak mo't anapili, no? Trabaho ti saritaan. Maano sam nga rod? At amat kiditi ka riton, bakit? Sa anak ka marigatan unay. Ijay mo't gayang ti pagtrabahuan da pari, edi. Aya? Uwan, bakit? Naimbag ko nam tanaranak ida. Isuda tinang imbaga, ano kayat kokit ang kargadurak, may mayatan day dyan. Yung tagil iladak lang, iti balay. Nasapa mo't arimwar nila kay mo, Glenda. Napan iti palengke na nasuping. Ay nawaw, anya ti inaramid na ijay. Awan mo't pwesto yu ijay. Awan ti pwesto mi. Ngam ijay ti pagtrab-trabahuan na itanana. May samot tin akargador nila kay ko. Naimbag man ta kinayat na. Wan mat nana. No may papan iti trabaho, kat saan mat anaarte nila kay ko. Kasta ati mayat, doan niya ti adda, ay kat iso ti anusan. Di na ngamin kayat dayjay ti agil ilad laang nana. Talaga nagagot nila kay mo. Nakunayo pa'y nana. Iso asaan kami nga agbisbisin ta nagagot nila kay ko. Adda ka di am-am mo na ijay. Naimbag man ta nakabirok adagos ti pagtrabahuan na. Adda nana, kargador matlaang ijay palengke ti may sa akong pare na. Mas daawak man, tatang. Kanayon matan arumrumwar ni Roldan nga asawa ti kaaruba tayo. Wana, tadamot ti trabaho na. No kasta, ada na birukan na apagtrabahuan na? Day pati ko nam. Nagagoday dyan niya. Anya ngay mo ti trabaho na itatatang. Kargador, di palengke. Anyat ko na yung tatang. Kargador, di palengke kunak. Saan ka matatulang ka? No kasta, kargador gayam.
Kapakas na tinaksyon mo. Sa bagay na dayjay, ti agbalin a kargador. Anya ko ba itano kargador ti trabaho na? Tapno ibagakin ka nadalos at trabaho na ijay. Iso adi mo uyawan. Mangidurduron matgayam iti kariton iji palingki ni Roldan a kaaruba tayo na nasupeng. Wan, kargador ije palingke. Apay ka day. Awan sa matanda pagtrabahuan na isuakas tanana. Ay nawaw. Saan mo't adakas no kargador ti trabaho na? Ay na, nakababain nga tanana. Nang runa pa'y numakit kita da kadagiti kalugaran tayo amang idurduron iti kariton iti palingke. Nadalos at trabaho day jay. Tinapatag akit adda panggadan na. Ay na, no siya klamay sa, jak kayat ti trabaho akas jay, nana. Si kalaang dayta. Sa balimot ni Roldan. Saan anaarti day jay no trabaho ti pagsasaritaan? Ahaw? Talaga lang kitdi ang anusan na, taawan mo't sa balay apagtrabahuan na. Ay na Fatima, pangaasim tadi mo iruruman ti padam a tao, gapulaang iti trabaho da. Saan anasaya at ti ugali akasta? Adda hiring ijay sentro, Roldan lakay. Apay ko man, no, dati hiring, bakit? Ay nawaw, anya kumapay ngay, aga-play ka Saan nakasapulan, bakit? Anya? Ang damot hindi trabaho. Apay nga playak pa lang. Kontento ka nga Rodan, iti trabaho mo ita? Wen, bakit? Okay lang, ba't no kargadurak lang? Awan ti parikot dita. Tinapatag kat adda ti trabaho. Okay, adda kan ka dayta. Si kaman gid no kahit mo tagtrabaho ijay, mabalin mo't ngaag-apply ka, bakit? Saanan lakay? Ano saklatan ti mangisursur iti kumkumpurme? At least, makainanaak no kaano akayat ko. Ay na, una yun. Umabay pa'y laang kanya kat sa bali pa'y mo't ipayud na. Oh, okay ka lang ka di, Fatima. Ha? Kasla kasarsarita mo't tibagay. Kinapudno na, si Kati Parikot, Roldan. Apay ka di? Mabalin ka ding o madayo ka kanya ka? Ha? Medyo sa bali nga mintipay ud mo kat. Ay, gagap-gapok lang dita palengke. Nagtrabaho kami manay. Pasensya ka na. Iti malikudan latan ti pagtugawak. Tapno saan mo't anakababain kang ka. Aywan, nasaysaya at pay. Umabay-abay kan tumat nga may. Ay, siya kung ti masiksikuran, tatang. Apay, hindi ti pakasikuram. Tipayod ni Roldan Anya? Agasem man, imabay kanyak ije paradaan itay. Katay na, sa bali tipayod na, tatang. Unay kan. Naglingit siguro amumot akargator di palengke. Grabe nga rod, tatang. Nagsakit iti agong. Rupay kasta. Irespeto mo lang tama ti para matawa. Kasanumat ngay nga irespetom tikas jay. Santo pa'y anabanglaw. Kargador nga ro di palengke. Alangan mo't nga agbangbanglo pa lang. Jack amon, tatang. Tila man ngamin madmadlaw mo. Nagsasaw ka kas kala perfecto. Normal lang mo't tikas daya. Urese ka mo't naglingit ka. Unusan ka nagdigdigos. Sa bali mo't tipayod mo Apay anak kami suot ka nagawid lakay. Naranak nga ron ni Fatima yung paradahan ni tay bakit? Kahit? Di na kaya't nga umabayakin ko na. Ta sa bali ka no tipayod ko. Ay nawaw, imbaga na day takan ka? Un, bakit? Nasakit mo ti kasi pa nagsasaw na kanya. Apay ngamin nga imabay ka kenkwana. Angot lingat kan samot ngamin. Saan mo ta? Nagbalo nakmat iti t-shirt ko. Nagpalasak idinalpas ti trabaho mi. Anya ngay nga rod, no kasta ti panagkita nakin ka, awan maaramidan tayo. Wala. Saan mo ta nasayata pabainan na da tao? Bakit? Talaga nga adda tao akas kenkwana lakay. Maawatan tayo latan
Saan ko maaday ti pagsakitan tinakam mo? Amangan no inton madamdama kat di mo matan kayat ti agtrabaho ijay. Saan mo kit di bakit? Nasakita anak lang. Ngam agtrabaho aklat ta, bakit? Tenth wedding anniversary tamat gaya man inton Sabado. Roldan lakay. Wan nga rod bakit? Nagpartak. Anya nga iti planom. Ha? Ag-celebrar ta ko ma. No okay lang kan ka. Agpartita iti baboy. Isupay agastos, bakit? Mabalin mo't amanuklatan. Adamat urnong talakay. Umnas nga rod di budget ta. Wen lakay. Mano atawan matan ngagtrab-trabaho ta. Agpa-Thanksgiving tamad nga rodain. Mabalin la tamat tap no mamaminsan ti gastos. Sige. Agkita ka nga rod, no, dati ilaklako da ababoy dita. Diyan ka ba ilang tabayatan, bakit? Diyak kayat di makautang kunak manin. Wen lakay. Oray siyak mata. Diyak kayat di makautangan niya. Agparti kami iti baboy inton Sabado na nasuping. Umay kayon to Ay nawaw. Apay ngagparti kayo. Anniversary mi kinilakay ko. Kan Thanksgiving matlaangan anana. Aya. Wala na. Gimatang kayo pa iti baboy. Italaang maninana. Dakkel siguro timatmat gadan nila kay mo ije palingke. Sakto na ang matnana. Ngam tinapatag kat adalat na. Mano atawan na matan ngagtrab-trabaho ijay. Sigurado adakkel matan ti urnong yo. Deserve yo taagpada kayo mo't anagagat. Ang parte da roldan iti baboy ita. Mapanta. Anta makipangal. Anyat ko na yo, tatang. Niruldan a kargador? Agparte iti baboy? Wan, apay ka rin. Ay, nawaw. Ada kwartada aya? Nagtrabaho damot kan bakit na? Kat no kargador lang, matije palengke. Pangalaan da kumangay iti igatang da iti baboy, kat no nagngin iti baboy ita. Gaputa kargador lang. Ipagarup mo, adi na kabalan ti gumatang iti baboy. Ay, sos. Amangan mo't no inutang dala ang ti baboy apartyan da, tatang. Ay, una yan ti kasta ka panunuta manak ko. Pudno ti ibagbaga kanya. Ribo ti baboy ita, tatang. Pangalaan da ngay kumait ibayad da. Nagapulakit di iti utang da ita, tatang. Para mag-atat tao. Ay, nawaw ka. Agpartimat gayam daroldan ka ni Glenda na nasupeng. Wan, wedding anniversary kan Thanksgiving kanaw. Ay nawaw, agin babak nang mat dagita at tao. Anyat ko nam. Agin babak nang dakunak, nana. Agin babak nang mat nga ibagbagam dita si Kapatima. Kawan mat, kargador lang mat ni Roldan iti palengke. Pangalaan da ngay kuma iti kwarta nga igatang da iti baboy. Gaputa kargador laang awanan karbangan da ngagparti iti babaw. Anya aklas iti kapanunutan da ita, Fatima. Agpakada akong Glenda. Agyaman akmanan iti makan. Nalanitan mo't lang ti subel. Awan anyaman na tatais ko. O, alaan nyo da ito, tata. Ano, anya na ita? Karni, tata. Tapno maramanan mat ani Fatima. Saan mat ngamin nga imay. Nanganak lang arudan. At dapat ila itik out ko man. Adamat kit di sobra, tata. Ay na, agyaman akmanan abalasang kao. Isu ang mabinbindisyonan kayo agasawa. Talasaya at kayo, iti pa dayo tao. Karnday, para kang ka. Ay nawang, Eh, apay anang iyawid kayo pay laang, tatang. para kanukan ka, ako na ni Glenda. Ay nawaw, talaga aparam magmut day ta Glenda. Alam kit si Dam. Kukwayon, tatang. Pagan anok mut day tangay. Yak mawatan mo apa kasta ka. Si kalangarudin ti maikan. Kukwayon, kunak lang arudan. Dudi mo kaya di saan lang.
Kukwak ano di mo kayat, naimas ki di ka. Kukwayo lang ah. Anya kumaitangay. Sa anak matkat nga agbibisin iti karne, tatang. Diyak amukin ka. Diyak amaw no nang alam mo titikas tangaw galim. San mo takas taray dinanang mo kay? Nalabasan ti panangirurumanda di ang Fatima kada talakay. Un nga rod bakit? Isumot lang ti bagbagan na giti katrabaho kini palengke. Makitam day ta. Uray ijay palingke. Di mano nun ti istoryana. Anya nga rod. Kat kargadurak lang mo't kami. Anya kumaita no kargador ka. Iso na ba ba ti pa nagkita na kadata? Bakit? No kargador ka? Saan amabalin nga agparty iti baboy? Saan amabalin nga agselebrar iti anniversary? Saan amabalin nga agpa-Thanksgiving? Ay, diyak amugan ko na bakit? Ha? Aglablabos tingiwat dayjay akaaruba. Uray kargador ka. At damot kwartata. Saan laang isuda? Marana aklaang dita a Fatima. Makangag at talaga kanya. Mabiit man laang Fatima. Apay, Glenda. Mabiit laang. Tadda ibagakan ka. Anya ti ibagam? Ano? Anay ko. Apay nga kabil ka ngay. Ha? Para day ta iti panangiruruman mo kada kami nga agasawa. Anya? Uray kargador laang ni Roldan nga asawa. At damot kwartami. Tapno ibagakan ka. Saan ang nagtaod iti utang ti baboy a pinartimi? Fully paid day jay tapno ang mom. Ha? Ha? Kan may saan aga puta kargador nila kay ko kat awanen karbangan mi nga agpa Thanksgiving kan ag celebrar iti wedding anniversary mi. Ay, kuha, Glenda. Maminsan pa'y nga damang kukan ka. Saan laang aday tati maramanam kanya? Nawatan! Ay, nawaw! Di mo idadanas ti padam a tao gapulaang iti trabaho da. Mangup-upisi naman kan saan, rumbang laang nga irespeto tayo ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.